Nah, urip ya. Di temen nak. Terus Jika anu, party ba buat mana bikin? Sini dia kan be sini. Kira ang ilat lahat suci ba busung. Jal be jalur pin Google. Nili lula anak di sini. Kau nak dikit Google. Penjara. Google ana duit di Google. Jalur kamera. Oh, jalur ke satu sewa bebes. Jalur ke. Paling gak oli 5.000. Kau ni mangewu je. Mangewu. Mangewu je. Orang peta Google gini. Kau dia nak dikit. Delat maning ana wong sing kanggo topong lewat. Si siapa pun sing topong lewat siapa? Siapa cah? Gebugana bae toga oli duit. Wah, kebugi bayo. Bagi bayu. Oh, bana sing topong ireng ah. Kebugi wis lah. Oh, 5.000 lumayan. Iya lumayan nih. Setengah di pengen bot panong lewat. Piyen lah sing topong ora lewat-lewat temen nih. Orangnya pedok. Gak. Anu kebuki gua. Gini. Nih, butnya lah bireng nih, kaperan. Ayo. Weh, jare on duit kebuki. Google PA gitu. Nah, takon mana enggak lah. Oh, dikit be. Makasih dah lu janji baik. Ya bu Google PA. Mana wis ana wong ada pengirang dikebuki ora oli duit. Kau deh. Mang lumayan lah tuh gorengan lah. Weh Google, orang us kebuki uang masa orang orang duit. Ning guri ira pasti ana duit 5.000. Wah, ana duit. Wah, itu. Ini nih. Kaberan. Kaberan. Mau goreng ya? Yuk. Goreng ya. Aduh, gorengan. Salaparan di kebuki cah. Teman bela. Masalah apa di kebuki lu? Yang burang dari Google ambil oleh duit sih. Cak, dalam. Google kita pengen jalur duit. Jalur kapira mani. Aja akeh kula wong orang mampu. Dah, gulur mampu. Iya. Melaku bae ning karang golek di wong sing kanggo kelambi ijo. Ana wong. Hijau. Di mana dah? Yuk, bagian yuk. Pijen, gak usah ketemu uang itu. Yang kau nak Google dikit. Oke. Google, tolong pilih mana? Gebugana maning bae. Mana? Bokat bae oli duit akeh. Yuk. Wah, yuk. Benci. Lah, percaya lah. Lah, Kau nah. iya. Wah, goblok. Oh iya, langsung beli. Irwan beli dah kau beli. Ani lah. Tuh.
asli beli sih lawan kebukil. Asli lah. Nah orang melo kebukil lah. Ya wis tongon gini ya. Guys. Kanewanin tuh mencah. Oh gitu. Maaf nih lah. Manuk bang. Nah, si Rewan-Wanian. Loh, kok pada dikebukil cah? Lah ya. Aduh, Rewan-Wanian temen ya, ngumpul uang tua. Tuh, cah temen gue gila cah. Bingung mah dikebuki. Lah kan aku bare dikebukil cah. Selamat beli kan? Belas bisun. Wah, percaya lah, orang kebuki Melayu. Pipin sih gue gelek. Yang bumpi wis udah PA gitu. Tongon anak. Sangkane wong tua aja dikebukinan. Sampai yang dikebuki tah. Iya, kebuki gue. Gula sampai ngakak. Google kopok. Kira mani. Ada orang keder yang Bukan kok. Iya jangan. Paduan nih guys. Ya Allah, kalian beger ya kan udah gitu. Tenang boleh sih. Cep, maju cep, maju cep. Maju cep. Aja ake. Oke. Itu dia kami yang mana dia? Ayo nana goblok. Jangan. Mun dijak nunjukin harga.